namenya mundu rimwe ne akira uguo akaigua tangiumwo nicio liko isidira weka ta mjinga mundu ni akira uguo ukaigua tangiumwo nicio wasemanete na mundu uguo ukiona future waigua maundu maria mundu ucio aragutwara na mutaratara mugabanga ni ate mugaga inywe mugabanga na mundu mugabanga na wega ukona nima Ngai andehere uri ari we na hindi yo ri you have take a lot of time gwiciria mundu ni we kana tiwe wacoka ria mwico wona ai ndungata ino niyo ukona nima mundu ndakuite ngoro amenijaribu wacha tu niamue una decide ugagitua matua ukaiganira kia gwira ni ndatua matua we wakwa tuhane thina makinya we wakwa takigwara mukungu gikwara mukungu riuri mugakendana mugabanga muhu uria muguikarania uria mukuomoka na megutire kindu kiuruta muhiki endete mundurume muhiki endete mundurume muhiki ucio akoragwo na ideas cifuruago wanaume wacheni wa IBSiri mundu mukange kwenda mundu mukacio onaga uria munginguru uria mungikinyukia ikinya ringi my ideas, baby we can do this, baby we can try this ndio ginya mutikana no muena mifango na ena matanya tondu mundu ucio ni atuite matua magukorwo na andu yo wanyita horoi horera mugaki weka demo ugakiona ino kada niyo ginya riu ukaba ukaikia aria ngikanda uguo mabest uguo yani andu aria mahanaga ta marakwenda uguo kamera no ndakwa gutikindu kiuru ta muhiki angienda mundurume Ngai irame no akofefe athie one mundu cio my friend no ahinge wira wake ndari oro wa wendo wama ti wendo wa maratathi ndari oro wa wendo wama no hinge kajobu gaku uguo wabe watira ni Kenya bethingo ne ndungate kwacha waigwe thina-ine no uneke maguru ukiharuruka stairs no korwo igara ngoroba-ini kana uri utengerete uguo ringe mundu tondu wi ihenya-ine you care too much about that person mahetia manene gutire kindu kiuru ta mundurume angimenya ni mwende ucio rauo ni thina ungi tondu mundurume angimenya ni umwendete ambagia gukutry ambagia gukugeria ukona ni kakaundu niguo ne kana ni ukurakara na hindu kina hindu ama hindi umwendete onongero ni yaga ai babe haizifanya hivyo wirago Ngai ndamwire ndukana tare mundu wi wendo-ini ndahekaga uhoro ona ungitinda ukimwira ng'ani akorago ndangiheka oka kumenya Ngai itari muito ndari naguo mwire tu wi wendo-ini akwahana mundu muhugu uhuite kogo jabeno riria yamenya ni nyende yambagia kugeria mwiritu uria mwiritu nake tondu ni amwendete ri akorago ile like jaba yuga I'm sorry babe it's okay nishakushambehea korigone koru my friend riria riothe gutura wendo-ini hoyagira wendo ci wanyu iyo niyo thiri iria ngukwenda kukuhe we mwiritu no kora genuinely kwa hati yako unapenda jamaa hoyagira jameyo na kungigakorwo no ndu urathie na mbere Ngai ni agakuguriria undu ucio mami ndugetikira Ngai ndagetikira uteseke kama huyo mtu si wako kama huyo mtu hakufai Ngai agakwehereria uguo agamuhuha uguo it is painful me I know it is very painful to let someone whom you love to go but itafika mahali upate nguvu useme wacha iende kuzilikuwa iende ni ngumu na ni pain kuiachilia but itabidi uiachilie after huyo jamaa amejua unampenda mse anakumistreat like anakwambia hivi tondu arume niguo makoragwo arume matieteketie wendo wama matieteketie no masemanie tare urabana na inge miuria ha TikTok arume inge matieteketie mwana mwile tu kurameda mesiraga akona intention fulani na ni ufala kuna mademu wazuri huku nje wenye wanaweza kupenda baba kuna mademu tuko wazuri tu huku nje wenye tunajua kupenda na let me tell you wasichana wenye wanapendanga
wanakaanga sana bila kupenda. Usiwahi taka hawa mademu nasikianga ati demu wameachana na jamaa wake 2 months tena mmependana, atakuacha tu. Pia wewe mtakaa naye 2 months muachane. But demu real hujipea space. After umeachana na mse, una take sometimes. You just get less, unapata peace kwanza. Hold on, unatulia kwanza, wewe unaendelea na maisha yako. Adio ni mare mutino muno. Aire tu ni mare mutino muno. Aire tu aria moe kwenda. Ndirari horo aja ngiri ingi cia guku online. Na aja ngiri ingi cia guku nja. Ndirari horo amuire tu uria uwe kwenda. Muire tu uria uwe kwenda. Ni ageragira ruo muno. Tondu mundu ucio ri endaga akenda na ngoro yake yothe. Riu angithia mahetia acemani na mundu kai. Yani mundu tu oka na intention ciake hari muiretu ucio uanga naumia. But kuna mahali nafikanga dem tu unapushiwa hata kama umependa msee unasema oh God help me, let it go, wacha tu aende tu, let him go aende tu, itauma lakini wacha aende. Ungikona mundu ndarakwenda, ungikona mundu ndari nafata nake, ni ukoingira bafu urire withabe wire Ngai honia ngoro yakwa riu, I let it go. Ekiondo cio utuike ni wahituka. Mundu cio Jehova ndamutiga moko-ini maku. Na rugano ruo uthire. Utaumia huku. Utaumia na mapenzi. Mapenzi inaua. Mapenzi itakuwa. Mami. The relationship that you are going to enter into it. Iragai Jehova murithi mwega ndongoria wendo-ini uyu na wendo uyu ugatuma nginyanire kihiko-ini. Are we together? Na ndamwe muhoyagire relationships yanyu. No koroma wina aim ya gukana turania na mundu, hoyagira mundu ucio. Tondu angigakorwo ena wenji no kuri, na ni hoyaga na mama Ngai ndagetikira gukuhitha hitho. Agakuguriria mundu ucio. Tore kateini ya drama festival ikago akamuhumburia ugo zwa. Wone who is this? Who am I dealing with? Even you men, come to prayerful. Pia ikaraga ugo kihorera ni wenda no raikara ugo. Hoyaga iraga Ngai Jehova ni unyenda kindu kihano u mundu gutite Jehova, mundu kuina agakumenya wega. Ugikorwo mundu uyu Jehova tiwe, muherie muturire-ini wakwa. Eni nakuwa hivyo. Trust me, trust in God. Amini Mungu anakuletea tu file ya mtu hivi, unamsoma kama your fingertips, unamjua. Ila we to lose mapenzi yo